Jangmi poni phai krip here ni India Prime Minister Narendra Modi Assam along rialong nang kahumria hut Northeast India long kechengsi All India Institute of Medical Science mate AIIMS Guwahati Rongsopi long lapenona kimi Medical College Assam along nang kangpu Kuti pharo kri sirai ing ko Kethom matangka kisik ponpen All India Institute of Medical Science Guwahati Rongsopi long kimpon lo labangso institute non phan throk narke prapho an tangpon etlo Laso jokedam tang ni phai krip clear ni India Prime Minister Narendra Modi Guwahati Rongsopi long an nang policy arideng pen kangpu pon padulo labangso hospital along aning kanwang sidame pharo isi an MBBS ang hoi pipon po pharo throk si raphokep si kachilang abed lapen thom kep ayush abed sidame paduponji labangso hospital Guwahati Rongsopi long kedo pon pen northeast ang kang kedo arada tuma phanisi kijo ikilapen kijo 1 hour sai kido sonsi thekpon longlo AIIMS Hospital kangpu pon ajai megalong non Nalbari Nagaon lapen Kokrajhar long Medical College kim kerang kepang cheng ponji akimi hospital ke thoma phan setame long e kisom padopon a hospital tin setame pharo pho an kisu kachilanga bed dopo MBBS ang hospitame piponji OPD IPD hour sai emergency services ICU lapen OT hour sai setame longpon edji halapu Indian Institute of Technology Guwahati long setame Assam government lapen IIT Guwahati atum kachira pen Advanced Healthcare Innovative Institute kikim kepangcheng ponji aphan pura long e kisom ajai mek setame PM Modi ari ding pen padopon lo Lasi PM Modi hin pen kisu kachilang along government a hin pen lak pho an dihin akirap an parta pregjam kisu joyke pen kachilang awar sai kipi ke pajir ponji phan pura kuti isi so se Ayushman cards kipi ke pangcheng ponji phan stame ingpu pon lo se kachilang a hin AIIMS Kethom Medical Colleges Ayushman card pen cheng lo kaprega son among Guwahati Rongsopi long kangpu pon aputha PM Modi sitame aning rong chipaklang pon lo Kewang jilangar ni pen northeast ang kangalong kisu kachilang along kijok dopik an popusi ning Japon. National Desk Report, Karbianglong Live.